aşkan, şaşpaya getip baratsan, şuv etkizip jüröktü şuuldap jandan ötüşkön, jalangdap jö bazışpay, zamanbap tulpar minişken, zamanan urgan jarıştan arka jakta kalışpay, azosun taptap gülüktün mıktısın taptap jürüşkön kuryerlergen aytan salamdı. Kuryerdin kotoruluşu jakındayt söz çavarman, çavarmandı kuvantıp bölüşüm jakşı kavardan, harzanda tuğılıp jatabız, şart düzüp sağa gelergen, videonu bölüş tosunan oşol zamatto görördün. Haylanayın kuryerdir, hargımak menen turat her, daretti gözdöl çandagın, çekesinen minip gör, kolda özdük işmerdi, jakşı degen bağındı bir, kaşan attı taptaybız, buzuk boydan koy boybuz, bardığısın ondoybuz, hölügünü boljoybuz, özdük jaş işmerlerimdir, kolda tevelim oyloybuz, kağılayın kurerler, geç yatıverip kurarlar, jamgır debey, soğuk debey, keleçegin kurarlar, keleçegin kurerler, kardarga jetti dev oylön janatan aytkan kavarlar, tapkan akçan buyrusun beleke verip kudayım, migrant mekendeşlerim mandayım terminen tavarlarım. Kagılayım kırgız jurt. Şol Kanko metrosundagı servisте özümdүн досторум ачкан. Şu jaka kelip özүңүздөрдүн беликтериңизди оңдотууга жана белик алууга сунуштамакчымын. Бул жакта белик, электробеликтин бардык түрүн жана бардык запчастары бар. Жана ошондой эле сиздерге атайын досторум, ушул беликти акция менен аябай даамдуу баада сунуштап жатышат. Болгону 54.000 сомго bir 20-60 аккумулятору менен экотен гидраторубуз, ошондой амортизаторлору жакшы, өзү пульт менен сигнализация менен жана ошондой эле зарядтагычы комплектиде. Ошондой эле биринчи муктаждыктагы ачкычтары менен, документи менен ушундай карасаңыздар, фара, поворотник, ошондой эле телефон койгучу менен жана телефон зарядтагычы менен бул жеринде. Ушундай комплектациядагы Monster велосипедин 20 болгону 54.000ге акцияда сунуштап жатат. Андыктан туугандар чамдаңыздар. Ошо өздүк ишмерлерди колдойлу, видео менен бөлүшүңүздөр. Дагы айта кете турчу нерсе, Чыңгыз Шер каналынан келген катталуучулар үчүн мындан да бөлөк өзгөчө эмелер болот, арзандатуулар, өзүнчө белек печкектери болот. Ошондуктан баарыңыздар келиңиздер, досторго бөлүшүңүздөр.